Dragi moji solo prijatelji, nadam se da ste već pootvarali aplikacije, odnosno profile na vama dragim aplikacijama za upoznavanje i da ne bi zaboravili na vrlo bitne stvari, ja sam tu da vas podsjetim. Ne idite raditi ništa važno i ne budite aktivni na aplikaciji kada niste u balansu, kad se ne osjećate dobro, kad niste svoji. Sve važne stvari rade se onda kad ste totalno u balansu, odlično raspoloženi, čekajte taj tren. Vrlo je bitno. Kad ste aktivni na svom profilu za upoznavanje, obratite pažnju na to da štedite svoje vrijeme i vrijeme svog sugovornika. Poštujte njega i imajte samopoštovanja. Kada sretnete online nekoga ko vam je zanimljiv, što prije maknite komunikaciju offline, odnosno provjerite da li je to stvaran profil ili je lažan profil, na način što ćete što je prije moguće predložiti video poziv. Ako vam je to problem, ako imate otpor, ako imate tremu, telefonski poziv, ako će vam biti lakše za početak. Osoba koja nema stvaran profil i koja nema dobre namjere, koja skriva nešto, ta neće na to pristati. Odmah je eliminirajte iz svake dalje komunikacije. Amen. Tu nema pogovora, tu nema razmišljanja. Online upoznavanje radi se sistemom brze eliminacije svega što za vas nije dobro. Vrlo je važno da to znate, naročito ako nikad niste dejtali online. Upašćete u zamku i potrošit ćete par mjeseci na nekoga ko nikada se zapravo nema plan s vama vidjeti uživo, što je strašno iz razloga jer vi nemate vremena za bacanje i još je strašnije zbog toga jer će u tom međuvremenu mimo vas proći ko zna koliko fantastičnih prilika za vas. Nemojte to dozvoliti. Pripremila sam iz tog razloga za vas 10 vrlo važnih pravila koji se trebate držati. Ovo su bila prva dva. Znači prvo, samo kad ste u balansu ste online, drugo, štedite svoje vrijeme. Treće pravilo koje je također vrlo bitno, kada s nekim komunicirate, tipkate online, nikada nemojte komunicirati odjednom s više osoba. Kad sam s nekim tipkala, ko mi je se učinio interesantan i vidjela da je online, a nije mi odmah odgovorio, to znači da je komunicirao paralelno s više osoba. Ja sam takve osobe odmah eliminirala. Koliko god da su bile fantastične, te osobe me ne zanimaju jer smatram da osoba koja ima samopoštovanja neće to raditi i ona kao mene, kao sugovornika poštuje, neće to raditi. Ja u svom životu ne želim blizu sebe osobe koje nemaju poštovanja i koje se sa mnom, prema meni, ne ophode sa poštovanjem. Pretpostavljam da ste i vi negdje tu, u tim zrelim godinama, otprilike sličnih razmišljanja. Uvijek s jednom osobom tipkamo. Pravilo broj 4. Ne dajte se ni pod razno uvući u nekakvu komunikaciju sa osobom koja 100% ne prolazi sve vaše filtere. Primjerice, ako ste vi odredili da želite komunicirati samo sa 100% slobodnim osobama, nadam se da jeste, onda vam osobe tipa u fazi sam razvoda braka neće proći vaše filtere, jer znamo da je to vrlo rastezljiv pojam, vrlo dramatične mogu biti situacije i treba dosta vremena da se sve slegne, da se čovjek sredi. Prema tome to neće proći. Ako ste si zadali, vi ste recimo nepušač i ne bi voljeli nikako da vaš novi partner bude pušač jer vama to smeta iz nekog razloga, onda ćete takve osobe u startu diskreditirati. Da se razumijemo, ja nikoga ne diskriminiram, samo podsjećam, dajem vam primjere kako trebate poštivati svoje granice koje ste zadali u onom mom vodiču, prije pričali smo o tome, kad ste postavljali svoje zdrave granice koje će vas štititi prilikom online upoznavanja, koje služe tu da preko njih ne mogu proći u vaš život ljudi koji za vas nisu dobri, onda se toga držite i nemojte to nikad zaboravljati.
Podsjećajte se, ja sam preporučila da ih upišete si, da imate napismeno kao dokaz za sud, da u vaš život takvi ljudi ne mogu, a kakvi mogu, isto ste zapisali. Prema tome, točno znate što tražite, što trebate, što želite, samo se toga držite. Znači, pravilo broj 4, ne dajte se uvlačiti u komunikaciju s nekim ko nije dobar za vas. Broj 5, da bi nekoga zaista upoznali, trebate sa njim zaista provesti nešto vremena, a to vrijeme ne treba biti online, nego treba biti uživo, offline. Stvaran susret. Znači, što je prije moguće, kada vam se neko zaista sviđa, upoznajte ga uživo i uzmite si za to vremena. Isplati se, vrijedi truda. Kada nađete tog jednog potencijalnog, onda bi trebali zapravo prema samo jednom kriterijumu određivati dalje što ćete s time. U našim godinama, kada mi više ne mislimo iznova stvarati obitelj, rađati djecu i tako dalje, nikakav ništa drugo nam ne treba biti važno, nego to kako se mi uz nekoga osjećamo. Samo to. Jeste me razumjeli? Nemojte gledati, nemojte sitničariti na sve. Nemojte gledati jel vam je dosta visok, jel vam je dosta sportski, jel vam je ta žena dovoljno zgodna, jel je dovoljno dobra, jel je dovoljno pametna. Ne mora biti super. Imate 50 godina, tražite manekene, nemojte me zezati. Tražite nekoga s kim ćete se osjećati dobro. Ko će vam biti ugodan. Ništa više od toga ne treba. Nemojte gledati koji je njegov status na društvenoj ljestvici za Boga. I da li ima frizuru koja vama paše. I dalje je, ako vi ste cijeli život htjeli nekakvog dvometraša, a on to nije, nemojte to gledati, molim vas, nebitno je. Nebitno je, nemate više vremena za takve gluposti. Prošlo vam je već pola života, ako ne i više. Prema tome, sada gledajte ono što je zaista važno. Nemojte se oko takvih sitnica uopće zadržavati. Kada stvarate taj nekakav odnos, pazite dobro da ne bi postao ovisnički. Nemojte ovisiti sad o toj jednoj osobi novoj koja je ušla u vaš život. Nemojte zapostaviti svoje prijateljstva, svoj dosadašnji prijašnji život, da pače uvedite svoja nekakve nove stvari, još druge u svoj život, ako je potrebno, da se ne bi sad grčevito držali samo toga. I učite i radite na sebi i dalje, takvi ste najprivlačniji. I ako se ponekad gubite u tom procesu, osjećate da se možda zaboravite, podsjetite se na to da trebate uvijek raditi na sebi, da trebate uvijek rasti. Držite se toga, uzmite se za to dovoljno vremena. S ovom novom osobom s kojom se upoznajete, nađite se 1 ili 2 puta tjedno i to je to. Ostavite njemu dovoljno vremena za sebe i vi isto trebate svoje vrijeme za sebe. I polako, i pametno. Vrlo je bitno, pravilo broj 8, da što je duže moguće taj odnos ne definirate drugačije nego kao upoznavanje. Ono treba trajati što je duže moguće. Nemojte ništa požurivati, uzmite si što više vremena. Okay? Komunicirajte jasno o tome kako bi voljeli provoditi zajedno vrijeme. Budite što jasniji u svemu, ali nemojte sitničariti. Dobro. Jednom vi birajte nešto, drugi put ta druga osoba. Usklađujte se, ništa ne morate, samo se opustite i uživajte. Nemojte se grčevito za ništa držati i nemojte sitničariti. Jedna od, ili skoro najvažnija, ja ću reći da je ovo najvažnije pravilo broj 10, je to da se vi zabavljate. Vi sebe zabavljajte.
osmislite vrijeme koje provodite zajedno na način da ćete se vi zabavljati. Ako se vi zabavljate, vaš potencijalni novi partner će, ako ste mu simpatični, dragi, osjećat će se super uz vas. Biće i njemu zabavno. Stvarno. Zato gledajte kako ćete zabaviti sebe, a ne njega. Dobro? Tako će biti najbolje za sve. Što više koriste riječ ja. Kad govorite o tome kako bi voljeli provoditi vrijeme, kad govorite o tome što vam nije drago i što ne bi htjeli i što ne volite, uvijek govorite izgovorite to ja. Znaš, ja ti recimo ne idem u krevetu, ne znam, prvih mjesec, dva upoznavanja s nekim, nikako. Ili ja recimo jako volim kad mi to i to kažeš ili pomogneš ili predložiš. Probajte to riječ ja ugurati što je više moguće u komunikaciju, barem u ovo prvo vrijeme sada, jer ćete se na taj način podsjetiti da trebate biti svjesni sebe, svojih reakcija, svojih postupaka. Promatrajte se, gledajte sebe, potičite tu svjesnost kod sebe. Vrlo je bitno. Da ne duljim sad u ovom videu, dovoljno sam vam rekla. Razmislite o tome, pojasnit ću još drugom priliku. Želim vam da se super zabavljate, da vam ova sva pravila koja sam spomenula zaista koriste. Podsjetite ih se, preslušajte ih više puta, ako vam nešto nije jasno pitajte. Vidimo se uskoro. Ćao!